mvuga ko data na mama jewe simvuka mu bwoko bw'unkende muri uwo muziki ndi wa wundi adafa muri filime narariye ubugari bunini ku ifoto nziza y'inyama n'ibyishimo byinshi nk'umufana wa mutima ngiye kahise naririye kandi aryoherwa niyo mpamvu ni K90 TV kaze mwebwe mutukurikirana muciye kuri channel yacu ya YouTube tubatumira gura subscribe nkuko twama no gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi mu kushonda bwa kengero kugira ngo mu ibiganiro tubishizeko mugumwe gukurikirana nkuko vyama rero uno munsi tufise umutumire tufise umuririmbyi w'umurundi twasanze ariko arakorera ibikorwa kuno munsi ni ngira ngo muramubona kwanza twekwiga tunamwivuga reka kwanza nayo kandi yivuge. Ni hasta la victoria siempre. Mkombozi yeyo. Mkombozi tusanze muri maison de production. Yego mba ndi mu gikoni. Ikintu cyomutse tukitege. Kabisa ukuru kwamye ikimana yampaye negeza ukiba. Uno munsi twasanze hano muri ko murakora burije. Vuba ikintu nkajyari. Nibaza yuko sindamenya neza mi prowazo iheza ryari ariko gusa icyo nifuza yuko iyi nditangura ntirenge ntabahaye ibintu nka bibiri basi ndabereke ko nenda banyotewe cyane ngira ngo ni turanatomboje tusanze hano turi bake bagira iryo bakwe gatoyi. Yego kabisa bishika gake ariko kandi murabe ikaze tugirire gatoyi twumve cyo twitege. Mvuga ko data na mama jewe simvuka mu bwoko bw'unkende muri uwo muziki ndi wa wundi adafa muri filime narariye ubugari bunini ku ifoto nziza y'inyama n'ibyishimo byinshi nk'umufana wa mutima ngiye kahise naririye kandi aryoherwa niyo mpamvu Ego Mkombozi Nzeyimana Toma ngira ngo ntawo bidehangira ngo benshi bamaze kumenyera iryo zina kandi bararizi gose no haraciye imisi myinshi nivyo. Kweli imitima y'abana ubwonko bwiwe ashobora kwibagira ariko umutima nawo gasigana ijambo ryawe bisigura ku mitima turimo nkuko nanjye bandimo. Mkombozi ku misi warumaze utaboneka no mu muziki wo mu Burundi niki kibakombuye cyane? Nari nkumbuye byinshi cyane nabera nkumbuye Burundi n'ibirimo ariko muri byo birimo hari bivuga n'ibitavuga hari nakumbura abashinaliste abafana banje n'abagenzi inshuti ariko rimwe na rimwe kandi ikindi nacyari bitavuga nk'uburobe nk'umukeke cyangwa indagara ibyo ntibivuga ariko nabyo nyine ndabikumbuye hari niba bayiduga ugatumba nabyo nyine uragibuka nawe bitavuga ni byinshi wari ukumbuye uko wabisize ndizeye ko ariko wabisanze ariko kandi ku muziki naho ubona ko wawusize ko wasanze mbega bona bitazosa izindi nguvu kugira ngo gwarugero warushitse ko rusubire. Nyamuna icyatereye amata nikivoma ngivoma kirimo kiba kikurimo kitakurimo nikiba kikurimo kubera n'umuziki ngitsora arana uvuga yuko sindi free ariko je ndi mason ndumufundi w'umuziki sindi umu aide mason umuziki uri mu maraso ndaba no mu maso abana banyiruka ko nk'ababonye babuba cyo mbona no mu maso. Mkombozi Nzeyimana Toma umuririmbyi akaba n'umwanditsi uturimbo twinshi twakera turyoshye cyane kamwe muri yitwa ngira ngo twibutsa ngira ngo umucyamanza nemera ni Imana dusenga abacyamanza bo kwisi bo banuka ruswa Imana itanga taruswa kandi ubishaka na Jacob Zumatize ko yatwaye South Africa nindi yarazi ko abahunze tuzohunguka nka Mkombozi nindi yarazi ko Yesu azofa kazuka nindi yarazi ko mwiraburo Obama azotwara Amerika cyangwa imfuvyi Toma nzoririmba bigacika wallahi. Hasta la victoria siempre. Ako kantu ko kwitanga kasloga kawe uracagafise no hasta la victoria. Niko kenshi yako niko Imana kunda gucishamo kugira ngira makuhaje ko kenshi yumvuze hasta la victoria siempre ko bisigura yuko gushikishika ku ntsinzi buri gihe c'est-à-dire niyo mpamvu naho mba ndi mu mahanga cyangerageza niyongera kandi kanuka kabijya cyangwa maniga c'est-à-dire sinchika intege kwamba mvuga uti yakano nari jewe ndi hasta la victoria siempre nsinzwe none jewe nkacika intege jewe none babandi biteze ihumure
bakurikiye kuri jewe bo bazoba bageze hehe cyamvuga uti oya ijya jambo nzo ndiko ndarivugira ubusa ifu ko ya sinemere stadiri ari ikintu mwakugiye umaze kuba urashobora kuba uri kumwe n'abavyeyi bana abavyeyi ukaba ugize ikibazo ukariha na musoza gakoroka ariko umaze kubura umuvyeyi wewe kurira hari gihe utarira musoza gakoroka stadiri ya hari ikintu guma kwereka yuko abana bakubona nanjye iyo hasta munyeka we arabizera yuko bamuyumvira intsinzi harabakuzi ku izina rya hasta none nako bizabiteye isoni stadiri ari ikintu kiza ariko Imana ikagicisha mugira ngo gumugira inguvu Mukombozi uratwemera ko mu minsi mike indirimbo zibiri ziri kuziko nindi imwe video indi audio ariko video yo itegerezwa na nibaza yuko abantu benshi bamaze kuba batoma ntibemera icyo biboneye ni byiza ko video zizishira imbere cyane muri kino gihe urabona ko Mukombozi yagarutse muri game no sinagarutse muri game usanzwe irimo mba nayirimwo tunone yimvire naririmbye imyaka 6 jewe nga mu Burundi natanguye 2009 ngenda 2015 ariko ubona imyaka 5-6 iraheze kandi niyo ngarutse sadira imyaka 6 yo kurima ni imyaka 6 y'inzara stadire ariko urabona ko imitima y'abantu nkirimwo cyo kintu yuko ijya myaka nakoze yarakuwemo n'imyaka ntakoze mu gihugu cy'u Burundi ariko urabona yuko mu mitima y'abantu ni yafuditse gusa imyaka ari imyaka 6 yo gukora n'imyaka 6 yo kudakora ariko ntibyatumye imitima y'abantu umuntu abura stadire je nibaza yuko byari ibintu byerekana yuko naho nova nzoguma ndirimba tu imitima y'abantu stadire ni yese kuri jewe kuko ndazi yuko ni bake cyane bo mari imyaka 6 bakagaruka n'umuntu n'abantu bacatangwa kwipresenta gushasha ariko urabona iby'Imana nuko niyo mpamvu mba numva umengo ahubwo singiye kubumvisha abarundi ko nagarutse ngiye kubereka ibyo nize stadiri no kwiga kuri bo hari ibyo twiga umuntu ku wundi niki ariko kameme hari ibyo nshaka tubereke ko bishoboka kandi ikindi nacyo ntahura yuko Burundi iyo kenshi uri kure y'ikintu ntukimenya cyane niyo ucyumvana cyane niyo mpamvu n'umufotografe kugira ngo agufate neza ifoto ajya kure yawe kugira ngo akubone neza stadire nawe nyene neza Burundi kandi Burundi ni bunyotewe abastara domicile ni benshi ubunyondeke abastara international ifoko abantu hari amahanga atangwa kuvuga Burundi kundi atangwa kubona mu Burundi impano ko kenshi ari gihe babonamo impunzi bakavuga uti bajye abantu baragwana cyane cyangwa bagira iki ariko iki ni gihe sasa ni igihe cy'isi kumenya yuko hari impano zikomeye niyo mpamvu ni muhira nyine ukirimba ariko tugiye turasohoka hanze gusuma tuzana ngaha za ndirimbo nzigenzo tugiye kumatubana umuziki ubu kera narakora umuziki ariko ubu umuziki ntusigaye unkora bisigura yuko ubu umuziki ni wo untwara par exemple tunabwira gute maze gusohoka naratangiye kwimenya kurusha hari ibintu Imana yaragushize mu byinshi ari ugasanga wewe ntuwimba ushaka kuba ufite isi yawe ngaho ukamuntu ngo niyo gutera ibigori kumbe umunsi afite n'inzahabu kumbe ubunebwe bwawe bwo kwimba nibwo butuma udashyikira n'ijya nzahabu sasa bacisanga naronse akajya ko kwiyimba cyane cyasanga kumbe Imana niyampaye impano ya hip hop Imana yampaye impano y'umuziki bisigura yuko hari indirimbo yoza nka hip hop nkayikora ubu ndakora reggae zukiziki ibintu byose stadiri ubu na live ndakora stadiri ubu nkora umuziki bien umuziki ni unungira stadiri hariyo sije yoza umuziki wenyewe kambwira yuko tuzane muri reggae cyangwa iyi ni hip hop cyangwa niki niyo mpamvu imiziki ngiye gukora ni yose kubera niyo nakora ni Imana yakisha kuri jewe tonto ko ntanguye kwicuza nova cyumura ku mpano kubera iyo nta muntu n'umwe mu ndirimbo yanjye uzokumva nabwiye ngo kubita ubundi nta muntu n'umwe uzokumva ngo Mukombozi yabwiye ngo wewe ngo ujya n'umwansi wa mukunzi wawe n'uyu I teach love bro je urukundo nicyo kintu mbona yuko kizorongora isi sasa muri icyo gihe indirimbo z'urukundo zikinegeza kuzikora
urukundo muri rusange, urukundo umuntu ku muntu, urukundo mu nzira zazo zose, urukundo ntegezwa kuruvuga. Mbega hajya mu ubu hagezweho buhingangurukana bumenyi hariho bagukura stadiri ho Instagram, Facebook, Twitter, ugende kuri YouTube account, ugende kuri Spotify, ugende kuri iTunes, ugende kuri Amazon, Tidal, hose andika Mukombozi Lucifer. Lucifer ni namajambo abiri, ni Lux na Fa. Lux na Fa. Lux ni lumière, ni kilatini lumière, ni umva ngo ujya modoka ni Lux, c'est-à-dire akaka. Nshaka kuba ari mgongo wacu ngo ni Lux iba yakaka, c'est-à-dire imwe iri smart, iri ifite lumière. Hanyuma Fa ni igihetse umucyo, c'est-à-dire Lucifer ni igihetse umucyo, wahetse umucyo cyangwa igihetse umucyo. Sasa Satani benshi kubera iryo jambo mwajyakiye bivanye n'uwabazaniye idini, bivanye no kwizera kwawe, niyo mpamvu nimwigeze mubaza, c'est-à-dire ni kilatini bisigura yuko ufise umucyo. Sasa Satani bwa mbere yarafise umucyo, yageze mu maraya kubera umucyo n'urukundo n'ikizere ku bandi. Iyo umuntu akubonye ufise umucyo arakwegera, kwa nawe uramwakiriza, araryoherwa ari kumwe nawe. Satani yarafise umucyo ahari, nta muntu umwe ashobora kubona Satani ngo yinyegeze, ariko nawe acaravyimba avuga uti ahubwo ni jewe nyene umucyo. Aribagiye ko ari Imana yamutije. Imana ivuga uti sasa wewe wikura vyimba nubirabaho umuntu ashobora kuba afise ubutunzi cyangwa success mu bintu kanaka, akabona umengo niwe kandi ngo yuko ari Imana yamutije. So amaze kwibagira ko ari Imana yamutije, Imana irashavuye imukura ko wa mucyo. Imaze kumukura ko wa mucyo acasigara umwijima. Sasa muracyamwita umucyo, yacyahetse umucyo kuri mwebwe. Ngiye muzoza murambwira kweri mbabwi wanyu agihetse umucyo, jewe kweri Satani nta mucyo afise, kuba ndazi yuko wewe ngaho nimba wewe ahuri atamuntu numwe je ngaha, nta muntu numwe mwijoro yombona mwijoro akaca yinyegeza, kandi ndabonye Mukombozi kaninyegeze hava ngirira ikibimu ntawuriho. Bisigura yuko ari nuwo mbona mwijoro yariko agira ubwo akaca avuga uti ugeze Mukombozi, yavuga uti akaca asokoroka, c'est-à-dire mucyo dance. Icyo nicyo Satani umubonye uca winyegeza tonto ntibusokoroka. Sasa Jesi nibaza yuko ngira ngo Imana dusaba Imana nyene igume itanga umucyo, mukimenya mukamenya n'ibyo yabahaye. Utumirira iki abari barakira abantu bazokira abafana banje genda igikuru gusa nuko ndabakunda cyane kandi ndashima cyane uko banyitaho, uko bankunda, barankunda nanjye nkamaramara kavuga uti man mfise love irenze. Imana ibayizagire cyane kandi Imana ibajya imbere namwe. Ndabashimira cyane kuba mwatwiyumviriye, kuba mwarose n'umwanya wanyu ugasanga naho narindi. Karibu sana kandi muzokomeze umutima, icyo mwankoreye muzoke n'abandi ko mugiye murabaza nyene ari igihe muzobura ibibazo. Sasa ni byiza ko muza murabaza n'abandi, six n'aba upcoming bariko baraza nabo nyene bakababona, kubera nanjye nari mu upcoming ariko ndonka support ya media abantu barambona. Nivyo ibindi navyo Imana ibayizagire cyane. Murakoze cyane. Ko mwavyumvise ni K90 TV, ni channel ya YouTube muko murakurikirana kino kiganiro, ko kandi na Mukombozi afise channel yiwe Mukombozi Lucifer, afise na Spotify, Tidal, au jago hose haronka. Sawa, nuko rero aho hose mashobora naho nyene kumukurikirana, mwitege indirimbo zibiri ziwe mu misi.